Sagudayan nga ro ti surat may kaduang pakasalitaan di kalmalayang ita ibasa itangal daw duwa nga surat. Ti pakasalitaan ni pagayam tayong lari nga napoluan. Ti agsapsapol. Idi kalmanlayang. Idi kalmanlayang manong nemi. Tanakunak nga nasaraka kun ti babae nga pakarik na kitipud nung ayat. Nakunak itinakem ko idagsabat ti dalan mi kini Edna. 28 ko idin manong nemi. Idin to ta 27 kini Edna. Nabayagan ng mga opisina akit medyo adumeten ti ornong ko. Siyak laengan ti awampay asawa na kada kami nga opat nga kakabsat. Siyak laengan manong nemi tinabati nga anak da papakin ni mama iti sidong da. Ket dagdagdagan dakon ang mga asawa akon tapno adamet kadenadan nga apo ko da. Ad-adan nga pa-check manong nemi at talaga nga ipatpateg ko ni Edna uray no damok pay la makita. Idi taagraip dagiti dakulap mi ti dayta nga panagam-ammo mi idi tagsabat dagiti perreng mi. Naisangsangayan ti panagpitik ti pusok manong. Nagamammo kami iti maysang wedding party. Agmaymaysa iti maysa nga lamisahan iso nga ginundawayak nga inasidgan ket nakayamamuak keng kuana. Dinamag ko manong nemi no aping agmaymaysa. Aping agmaymaysa ka aning. Actually, duwa kami ti boyfriend ko iti naimbitaran nga umatendar ang naira nga nagsakit ni Marino. Nagsanaayak manong. Nakaw. Nagsanayak karata na amuak at dagaya man agtagikuha keng kuana. Jakmet kiti mas dao manong gaputa napintas ken nalasbang. Nalasbang manong nemi ni Edna. Ket nakunak keng kuana nga medyo inyangaw. Jak pegayam na ibagat panagayat ko ang pinain ako. Bastad na ako. Adamat gaya man nagtagikuha keng ka. Uy, na-inlove ka? Nga dagos kanya. Nagtung edak manong nemi. Karimbagak tipud no keng kuana. Agpaisong ado di kiti babae nga kinarelasyon kon. Ado di kiti babae nga kinarelasyon kon. Ngamtsak pa nagbalin nga seryoso kadakwada. Tawamet ti mariknak nga pudno nga ayat kadakwada. Ngamita nakita kon isuna ni Edna talaga nga nakarikna akon ti pudno nga ayat. Ket kinunakpay manong nemi nga uray no amok nga paayan nak tada nagtagiwaking kuana. Nasaysamat lang na may bagak kang edi. I love you, Edna. Thank you, Larry. Naladaw kamat ngamin. Tuwang nga ron. Naladaw ta nga nagamam mo eh. Agsapsapulak. Ket naladaw ka nga nasa pulak. Thank you. Naladaw kamat ngamin na dimteng tibiyag ko. Almost 3 years min kini Marino. Actually, ket plano min tagkasar. Nakaw. Ana? Plano min tagkasar iti da ito yung atawen. Kinidaw ko kengkuana manong nemi nga dinak kumalapdan nga mangituloy ti panangipateg ko kengkuana. Naalak ti contact number na research ko iti Facebook account na ket manipodidin manong nemi kang kanayon kami nga makapagsarsarita iti cellphone no libre kami iti oras. Ken iti rabii pasaraya agchat kami man. Naibagak da ito nga banag iti kayem ko ken office mate ko nga ni Tante. Nga binabagtit kano ti raramidek. Agayatak ket din iti babae nga damoten agtagikwa. Nga iso ti patpatig na. Lipatag kanon man. Ken oray ni mama manon nemi ket sopyatan na ti raramidek. Imbilin met ni mama kanyak nga lipatag kun Edna. Ket sumapulak langin ti sabali. Tapno agasawak meten. Ken tapno adameten apu ko da nga aywanan da kini papa. Ngemjak maawatan ti riknak manong nemi taadadamat amariknak ti kinapatig na Edna tunggal gandatek alipatan. Ipatpateg ko unay-unay ni Edna man.
Indultuloy ko latang inayat na Edna itilikodan nga adda nagtagikuwakin kuana. Kaya itilikodan nga supyatan da papakin ni mama teraramidek, ano labsak tagsao ket talagang aslaklag mauyong. Ta isukid din ti pakaringgurak nga tawagan iti binigat, iti rabi, at napayan ni kidigondaway nga ibagana kanyak nga makadisturboa, mapabainanak nga masaktan. Ngem agan anuak nga rod manong nemikit isumot at talaga ti kasapula. At dapat na kidigondaway nga awis sa kasuna nga ag-lunch kami, ag-dinner kami, ngem adda kanumat ni Marino nga kadate na. Ngem pasarimat pagustuhan na, numaira na nga mapan iti sa bali nga lugar ti boyfriend na. Umanay maten nga pakaragsakak, no agkuyog kami, nga kalanglang kami nga mangan, no pay madlaw ko akasla mapilpilit laing isuna, kaya't nakla pagustuhan mano. Dandanin makatawen sipod agay ayatak kini Edna nga addan agtagikwaken kuana manong nemi. Makapungtutan ni mama kanyak iti raramidek. Anyakan sa akin ti Lari. Ma, anya ito papaspasamak ka? Agmauyong ka manen? Ano ta kunayo? Manayunan tumanen titawan mo kunak. Ngem dadya pa ilayang mat nga Edna nga adda nagtigikwa iti pakaringguram. Kan di na kantupulos mayat. Iso ka di pala di pakaringguram tapusom. Ma, sanay lang manong nemi ti sungbat ko kini mama. Amom no maminsan kita kasla patyak nga makarkarma ka? Karma? Anya ko mati pakakarmaak mama. Seryoso ka keng kaide. Seryoso keng kaide di babae nga nangipatag keng kang di mo mat sineryoso ida. Kaya di taadamot ten pakarik nami ti ayat. Di nakamat kayat taadamot ten nagtagikwa keng kuana. Oy, Lari. Isardeng mon, ti pa nagmamauyong mo iti dahil nga babae. Sumapol kan ti sabali nga babae nga nawaya nga mangipatagmat keng ka. Ket ipatag mo isuna, tapno, agasawa kan. Siguro manong nemi ket sa kuntulang atarog yan alipatan ni Edna into nagasawa dan ken ni Marino. Nga maging nga saan da pa nga nagasawa, itultuloy ko, ti panagayad ko keng kuana. Anya ti amok, amangan no aksina da, nga saan nga isudat na ikalit itong galmaysa. Tingamin? Baka aksina dan to. Mamanong na may pimudno, tinagparik na kanya. Naikanak titakala ng nama, idi awagak ni Edna, simong bat ngagsangsangit. Why are you crying? Dinamag ko nga dagos no anya ti kasangit na. Inawis na kedi manong nemi ngagdinan kami imanugot ak handakos kaya imbaga kadagasik isunay ti malayda. Kaya di makitak ni Edna manong naniday ngagpaiso isuna saan nga maununi kaya di taur-urayon min ti order mi amakan nga nagorderak iti beer ken uminom kam nga duwa. Rinogyan naman ten nga imbaga no anya tinapasama. Anya kami tinapasama? Ibagam kanya. Nabibitas to ibagam. Tapno, no anya man tisaksakitan tiriknam, mabangaran tiriknam, tabarukong mo. Ni Marino. Apay ni Marino. Imbes ko mga mauray ko nga ijayan ako man kanyak iti kasar. Ngayon pinanawan nakit di. Hana? O patun atawan relasyon mi, ngayon di na pala kayat nga kasar kami. O rayak ka no isunit iti duwang atawan, a kontrata na iti Dubai. Kaya't mo asawan. Nagabrood? Wen? Ngayon baga keng ko na. Nga akong maura isuna. Imbaga kang lipat ko ni Sona. Ad-adda nga pinili na ti duwang nga tawan nga panagtrabaho na iti abroad nga iti panaging kasar na kanyak kuma. Dayta manong nemi ti medyo atidog nga panangisalaysay ni Edna tinapasamak da kini Marino. Banag manong nemi nga nakaragsakak adan gundaway ko ket patsik nga din narigat nga ibaw inti panagayat na kanyak manong.
Inalak ti maysa nga ima na ket pinasil-pisil ko ti nakulap na. Ket pinatibker ko ti pakinakem na. Ingkarik kang kuana nga tulungnak tapno alisto na nga malipatan ni Marino. Kaning bagagpay manong nemi nga adtuya ka mangipatpateg unay kang kuana itinapudno. Nga aniyaman nga oras ket nakasaganak amang ikasar kang kuana. Pudno ti pagbagaket na. Nakasaganak amang ikasar kang ka. Nagyaman at lari. Imbaglaki din dada ka. Tanawang ka iti kastoy nga mapaspasama kanya. Tsak lamon no. Anya ko mati aramida kiti bagi. Imbaglaki din dada ka lari. Imbaglaki din. Ket inulit-ulit ko ng imbaga manong nemi ano kasano ti kinapudno ti panagayat ko. Ken no talaga nakasagana. Ken talaga nakasagana kiti anyaman nga oras nga mangikasar ken kuana. Saan ka narigat nga sursuruan nga ayaten lari? Ket saan ka kumagumanat? Urayem nga marikdak tumuten nga sikati patpatik ko. Urayem ko nga. Edna, nagasaganak nga aguray. Ururayek. Ket tapno alalistonak nga susuruan nga ayaten. Kalayon tagang kuy-kuyo. Kalpasan dito nga panag-date mi manong nemi kas taon itiragsak ko nang ipadamag kini mama iti panagsinan da Edna kini Marino ket da ikana kon tinapinta sa gundaway ket iti mabiit. Mabaling kunton nga sa wide na Edna. Bakas jak mamati lari iho. Ma, sutpud no. Upat nga tawan di relasyon da kinito ha. Bigla nga nagsinan ti dalan da. Nga kinay kaya ti lalaki ti nag-abroad nga ti mangikasar kumay ti babae. Niso dati pudno ma. Pudno. Imbaga nga dayjay nga inaramid ni Marino ano nemi kadiso ti kang runan nga kinagura ni Edna keng kuana. Baga ad-adan tulay nga masaktan ka, iho. Oen. No, itultuloy mo ti mangayat ka ni Edna. Ket agkarelasyon kayon to. Ngem ka umuodyanan na ket baka ad-adan tulay nga masaktan ka. Panunutam nga na yung bagiho. Ha? Baka no agpeso nga ad-adalay nga masaktan ka. Iti ko mo dyanan na. Ngem kinunak manong naming awan ti rumpe nga panunutek. Kunak itinakem ko manong. Nang runa idi tagalpasan ti inem nga bulan sipud awandan kini Marino. Inot nga nagsubli ti dati nga ragsak ken ganay kay ni Edna manong nami. Aging gang iti maysa nga panag-dinner mi, damdamagin na no, love ko nga talaga isuna. Love na love kita. Ibagbagak matwanong na mi, anya ti kayat na nga pamaniknik ko, kadaramidak, tapno mamati lang isuna. Kaya inulit ko manin ngayon balikas keng kuha na mismo manong. Edna, I love you. I really love you. Sige man lahingin. Ha? Kastad tubit lang ti tungpal na. Napaoten ti mga bulan. Apa nakasursurok nga mangipatig keng kalari. I love you too. Ha? Oh, di ka mamati? Hamanangag? I love you too. Oh, yes! Yes! Kasto ni tiragsak ko manong nemi kaslayim bilang ko nga nangabag iti jackpot luto. Kat nakalalisto di kiti pasamak takalpasan di pa nag-dinner mi inawis ko iso na iti hotel. Saan nga nakapagked-ked manong? In hotel ko ni Edna. Wow, nag-check-in kami manong. Impakay ko ti amin-amin. Una impakay na ti amin-amin na kaniyak. Kat no pa saan nga siya ti imunangim saan nga naksay ti panangipateg ko kenkuana. Opo! Nagimas na ginibibig na manong nemi ti barukong na iti legs na kinapudno na. Imanugot pa nga kinan ko isuna. Takayat na magusgustuhan na manong ti makan. Wano makan. Makaan. Kasta nga tatarami din da iti kini Marino. Opo! Opo!
Yawawak la maatake ak no rumabawak ken kuana ma. Kanintiayak nga dagos ken kuana ti kasar. Na yun ang peti ornong mo, Lari. Sa mesa, itay lang inaklon ka. Pagsalitaan ta nga dagos ti kasar. Sige. Gimanat mo ako ng ti performance ko. Performance ka niya. Ti romansa. Okay, met. Nalalay nga, kuno ni Marino. Di lamang baling nga sa mong iragragpin na diyang lalaki. I'm sorry. Kahit kuman nga ulitan da. Agpatpat nagtahin na. Edna. Oh, Edna. Kaslasaan nga mamati ni mama, idibagak, tinapasamak manong. Ket di maidibak ken kuana tinalaos nga ragsak ko. Mama. Apo na kaniho. Alwadang maatake ka. Yawawak lang nga maatake. No, adala sakit ti pusog, tsak lamon. Imagine, I love you too, kunana. Inawis ko iti hotel, mama. Oh, mama, intend na amin na nagmayat. Nalaos tunan. Baka no, mapanak iti ayan ni papang mo, kita ramidin mo yun. Nakakaapal. Mama, I'm so happy. Alawan, ngam sapay ko maanak. Sapay ko mataan, di kanto adad. Dangag sa gaba. Uray ni tante nga office mate ko manong namikas na saan nga mamati, di padamag ko ken kuana. Iti kabigatan na. Kat nagtultuloy nga road, ti relasyon mi kini Edna manong nami amasansan, ano kastang ag-dinner kami, ag-date kami, ag-taros kami matin nga mapaniti hotel. Kinagpapas kami tiragsak manong nami. Ano manin ijayak ken kuana ti kasal. Aw-awisak pa yan, isuna tapno iyam amok kada papake ni mama. Adan to sa bali nga panahon. Adan to na ito din nga panahon para iti dayta nga banag Lari. No, mayatak ton nga kasartan, o manugot ak tumatin nga, iyam amuna kada papake ni mamang mo. Ngam samba lang ita. No, bekas takit dandanin. Uwen, dandanin Lari. Ngam matektekan ak matlaengan, manong nemi, ken matektekan matlaengan da papake ni mama, ken matektekan ak matuna yan. Taadan tunduwa nga tawan ti relasyon mi, manong. Nga nasurukin nga 30 ti tawen kon. Gumana takon nga talaga manong nemi iso nga ingkedeng ko nga masapol nga maalukoy ko ni Edna nga agkasar kami masapol. Manong nemi. So ati may samanin nga kundaway nga panang dinner date min dinan kinayat idi ibagak nga hotel kami. Sa di maun-uni kasla da problema na. Sweetheart, ako hotel tayo. Eda ka di problema? Lari. Abi ka di bukayat nga mapat nag-check-in. Di ka di mailo ka niya. Diyan ka muna kasanong irukik nga ipagkakain ka, Lari. Siguro kat umuna nga tumawat at ipamakawan mo. Edna, pakawanan ako, ma. Nga mamuti Diyos ka talagang inayat ka. Tanusan ka kumang inayat. Patsem ka di nga rod, nga maipay ko tibagi ken ka. Isunarayin ta. Tanya, idi nagsublin ni Marino. Idi adnan dito Pilipinas, kalpasan dito nga tawad nga kontrata na ito Dubai. Nagsublim at man ti sigud nga panagayat ko kenkuana. Ya. Takulam. I'm so sorry. Ngam ulitak amo ti Diyos nga inayat ka. Kabayatan nga awan ni Marino ket inayat ka. Tanusan ko kumang inayat, diyak kumawat na ipaay ti bagiken ka. Ngamit at nagsublin ni Marino. Nagsublibat man ti panagayat ko kenkuana. Idinayit na nga nangig ko manong nemi kasla nagtupak ti sibubukal nga lubong kaniya. Nagsakit. Nakasaksakit.
Dahil nga tanti ko na idi ni mama, manong naimi amangan no at-adan tulay nga masaktanak. Mas-mesak manong naimi. Kasla kayat ko ti dumanog. Kayat ko nga napangipagsak ti sakit ka marikrik na. Kayat ko ti dumanog, kayat ko ti... Oh, kayat nakapigpigsa ngayon bagag kayong kuwanin. Saan? Saan nga po doon natahit na? Saan nga po doon ibabawim? Ibabawim! Ibabawim! Ngem saan na kano nga may babawi taday tati kinapudno manong nemi nagsinublanan dan ken ni Marino. Ket natulag kanon ti kasarda. Saan nga pudno tayo ito? Saan? Larry, ulitek, I'm so sorry. Inayat kami ngam siguro ket talaga nga naikaringan da kami ken ni Marino. Da kami tag-asawa. Da kami tagkagasan. I'm so sorry. Nagsakit manong nemi. Nakasaksakit unay. Kahit kasta unay manong nemi, tibig, panakabigla da papaki ni mama, irisuang pedag dito balay nga, maangot dak ng arak, nga nabartay ka. Nabartay ka? Ha? Larry? Kaano pa yung amom tuminom ti arak? Magmantasam mo nga na itong partikot, Sam. Nabartay ka gayam nga nag-drive. Ano mas masama kang ka, ha? Wait naman na ito pa. Saan na makadanayan? Ay, naiho. Ano naman tayo masama kang ka? Ha? Apay? Gusto di ko na yung mama. Nga niya? Ad-adra nga masaktanak. Kadusto kayo. Abi nga di papilit hindi nga lipatan ko kon ni Edna. Tamno dyan ko moment. Iho, imbaga keng kaidi. Inulit-ulit ko keng kaidi. Kanya kami tinapasama. Nagsublin ni Marino, papa. At nagsinumlianan tang kina Edna. Kunak to pa gamin. Agasam tal ni mga tawan, relasyon da. Imposible. Nauray na. Iti manong tawan, di na kadin mauray ti duwang tawan. Gagakid di ari ti babae. Apa nga yung pain na ti bagina ken ka, iti namin ado. Kat ang matalaglag di lalaki. Ngayon tayo kunadan, isuda ti na yung kari. Dahil na pala yung dinagpanik na kanya kidi. Ngayon dinagmad ngamin pinatpate. Sa nagpabasulin nita. Ewan ti papabasulik ka na kayo, mama. Sakman natin yung baso. Yung tasulsod. Apa nga kastoy ti nagbaling ang kasal ko. Ayatag tinapudno. Saan ba ta siyak ti patpatag. Nabibitas lang ako mga roden no saan kami nga nagkarelasyon ganyan na. Kutusto ti kunayo. Mama, nasaksakit. Nakasakit. At kahit kunti matay, mama, papa, kahit kunti matay. Gago! Sumari ka gini silid mo. Tamaturo ka, tamusawang ka. Huh. Jack Simbrek, titalungal daw ti pisina, mano. May nakdinano ni tante dito balay, ti malam. Ano pare? Di mo kaya tagtrabaho? May kang di warning. Nanti ka pala may nulones. Saan ka ito na makasubli? Tumawag ka kiti. Dangayan ako minom. Ang moment na saan ako minom? Kendo, kidawag pare nga dangayan na. Taores saan ka uminom kita. I'm sorry pare. Ora iso pang gurguram kanya. Saan ka sumintihara? Kanawan di may tulong keng katiara. Hindi pa lang winarningan ka eh. Saan lang ang siyak tinang balagkan ka ni pamamang mo. Diyos to di ko na. Dinamati ka kuma, di awang kumat problema.
Ay, kung na una sakit tinakam mo, kabutan naraman naman. Ano, di kami, mare? Naala mo jibul-ibul mo. Iso nga hanggang parparte ka, kaste pare, ya? Nagbumaan ka. Ikas kala di lalaki. Apay, isiso na lang di babae dito lubong. Ito pa nito mas may karikan ka. Baka na dyan nga, huwag at saan nga virginity. Hanin na. Siyempre, nabayag damat ng kinimarino nga nagpaspapas. Ganoon. Sumapol ka ti sa bari, tay kabukbukudam, tay damom, ken siksikalaeng, tay virgin. Naman nagmadlayan nagtrabaho kalpasan tupat ngal daw manunemi. Imbagtad ni tante manunemi nga mangpalpalagip kanya. Nanurantak manin tuminom. Huwag! Nukayat mo. At sa baling inuman ta. Ana. Winom ta ti kwa. Digot kalog tinyog. Umay ka? Tawanan ta. Ijay kanyugan mi. Ang kalugan nan. Walang kumboy tan. Tanto nagkawid ta ka, nagpadayak. Ang paamyalan ka, nagpapagatan akmat, di ka matmedagas. Sige nga na nalawat ti kanyugan, manunemi da tante, kita po naguma kami, naginom. Opo, ore ka labor, arugan. Ang magpindasan na, ito mismo kamot nga dagos. O, dinabimidas dati kong pagtripam. Gawin, nagimas, pare. Pare, sinda yay. Sinda no? Dujo. Katulong din na bangin. Katulong? As in, maid? Uwan. Nalapsat man katulong. Abay. Adumat ka tinalapsat na katulong. Dadalangan, no? Babaiyan di amo na. Uno di anak di amo na ti mga radas keng kuana. Nagsayang. Babang kumakit kamam mo. Oh, sige. Go ahead. Sa balit lang ana eh. Abay. Sila na isang sangayan. Nagkapon na yan. Nagkapon sa ating mountain province na na. Buntok. Iguruta. Asid ka man. Kuyugan ka. Abay. Ang mga no, tiladat ibagbagam. Delikado ng masaktan ni kita. Tapos ladala Texas nga nauyo nga pumalas. Tapos pagarikan lang. Tapos man. Basta kuyugan ka. Are. Ekimon kan sama at kurso nadam sama. Uy, naglagi pa mga na sawak. Ewan na ya. Natamok baka at mga babae yan. Dulamin. Diyak maaramin data pare. Inasit gan mi nga rod manunemi nakigaw. Imbes ko mga agsardeng uno saan latang nga umakar nga agatras. Happy ka di, sir? Kahit na ka nga rod nga mama mo. Ano na nga mo? Namnama. Naganti purok. Hamot Ada kami dito purok namnama ko na purok ragsak, purok libliwa ko. Namnama tinagan ko. Baka tinagan ni tatang mo kat tedek adigi. Haan? Karpio? Ninanang mo ngay. Iso ti ana, sinamay. Sinamay. Siyak ni Larry. Kaobisinak ni tante. Nabiit ka pa dito eh. Awang pa makabulan ko. Naping kayat mo tagbaling nga katulong. Kahit ko tagbasa. Kahit nung pagbasahin ka. Nasaan nga baling ka katulong. Tadirat-diratso nga pagbasahin ka. Umay ka di balay. Kasapul yun yung katulong di balay yun, sir? Uy. Narigat ito na una-unag nasalsal. Baka marigatan ka nung basa kan to. Urayak pa lang ang malpas ko di makabulan ko. Ang di ka antong nga tanah sakit tinakam da nga panahon mo sigod da.
Kinapod na sir, kaya talagang kahit konti. Lipasak lang kuman natin makabulan. Apay mo magustuhan taramid na. Naungad na. Naminduhan ako nga sinarek jay amok nga lalaki. Hala? Kat nagbalagi? Haan? Matayak pa yung muna ako na kumun. Balbalaga nga ron, maulitan ng tupag, ipulong ako kani ma'am. Rumbay nga kipulong ka. Ipangpangtahanak nga ron. Hamon nga orayan pa di makabulan. Pumanaw kan. Sumot kan kanya. Sir, baka mat no ana. Nasyakti mang kwaking ka. Nasingpeta. No kahit mo tagbasa, di pagbasahin ka. Tento na makapagbasa kan kada dapat trabaho mo, armang kanto, ken no kayat nakasawain kanto. Posible akong pa asawang. Ewan pa, yung sapsapo lang nga rod. No kahit mo, kasaritak na kita amon. Tay tamid lang sumurt kang kanya. Alaman, sir. Alaman. Please. Manong name tinalyaw ko ni tante. Pare. Delikado taraminin. Sausaw mo tibagin. Pare. Kaso taramidan da. Nataramidan da. Amo mum di kita amo na. Haan. Amo mo da ka. Haan. Kaso taramidan da. Agbalinta nga secret agent. Na? Pagbalinta nga taga NBI ta. No? Nga na report nga naawat ta. Nga ada reklamo. Mawanam di kayo ko sawin. Kasi na kumana nakadano nga rin reklamo. Reklamo ni Namnama, iti NBI nga magbagam. Sapo. Dati lang ata mabat kat abogado nga taga NBI. Tula mapampanunot mo. Basta siya trabaho mo. Basta ag second demotion ka na tamat nung di kami pare. Nung karakto kunam to madlagtan. Manong name nakigtot ti lalaki di lukat na tiri daw. Sino kayo? NBI? Ada na out may nga report. Ada katulong dito yung pagpangpangapan nga mulis tiyahan tip amo na. Sir. Anak pa yung hagong nga uhang kumatin nga ululitan siya. Tapno saan nga maulit? Alain men ni Namnama. Ha? Nagdinaganak yung kuha natin, nag-report ka na kami. So, ang tapno saan ka madaksan, pare. Hamon nga ikawit pa. Ayawa mo ni Namnama, kadibag kami nga, irubot na nagtarawatan na. Nasungurtan kada kami. Amo pag-aangawan ti NBI. Ay, mabil lang ano siya. Nakinita kami kinatante. Ginisam kayo. Kay ayak ekti o kat nayawit ko ngagpay sumanong nemi ni Namnama dito balay kat kastawa si Daod na papaki ni mama. Oo, na. Sorry. Ma, pa, ni Namnama. May sangigurota. Iso ka nagbaling nga manukang me. Iso ka nagbaling nga manukang yukal basanti. Inam siguro nga tawan. Inam nga tawan. Agbasa iti pat nga tawan. Sa trabaho iti duwa nga tawan. Sa amdog kasa. Manutot tawan mo. Sa nga pampanunsan nyo, manutot manot tawan ko. Puno na ka di pagbagana. Ito yung anak mi, ha? Iso timbagana, sir, ma'am. Pagbasahin na. Sana to asawain nito no mabalinin. Nagkabalay ka nga ron, kasano no saan kayo makapagtepel? Ma, paano saan kami makapagtepel? At dapat na po kuyo. Kasano nga maituloy na panagbasa na? Kaya nagbasa to lang taging nga graduar. Taori ng taluntot ti anak mo nga makapag-graduar di so? Nagasagana ka di ka? Uwan, sir, ma'am. Kaya pingarot nga sir, ken ma'am pala tawag mo ka na kami. Papakin mama ko na maun. Numayat ka, yakaramid kayo tapo ko, may ganimamang yun. Ngem.
Duha nga tawan nga nagdana kamin manong. Alos agriblibin kamin. Idi isupalat pa nagsikog na. Nakaimimas nga iguruta manong. Nakakinkins nga da sa bali nga raman na nga maigidjat iti sa bali. Napagturpos ko madla ni namnama manunim iti 4 years course iti karuson ng accountancy kadwa maten di kita anak mi. Awang problema may kadagiti anak mi tadamad na papakin ni mama nakastaon na iti kina dunguda kadagiti apu ko da kada kami. Agpadpada nga mga obisig na kami iti asawak manunemi kanada pa yan may katlong anak mi. Kadam-kadlayang ni ayat ako nada. Oray no sa dinut ayan na kinasya sinuna. Madanon mo nga madanon. No isudaytan tinekari nga panagsabat ti dalan nyo. Saan gayam nga ni Edna? Ta di ko itinakam ko nga nasaraka kon ti babae nga nakariknak iti ayat. Agpeso, nakariknak ti ayat. Ngem saan nga naikari nga iso iti agbaling nga asawa. No tiket ninamnam. Na ito'y nga ron, ti pagkasalita, manong ganagyaman naglawan na iti aros mo nang ibasag at sabi ko tadamat lang nga naibatik nga liwliwag adal kan pagsalmingan ti biyag, kadig iti padak nga nagbuya, more power to your program and God bless. Ito'y nga ron, nagyaman nga pagayam mo, Larry. Hello Larry, thank you.